Hello my beautiful people, mumeze mute, mumeze fresh. Nizere ko mumeze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano ahantu muri hose hagiye hatandukanye, nizere ko ibintu ari amahoro. Gusa nyivuga ngo ibintu ni amahoro, burya umuntu kwanga umuntu uzakubwira ngo uri intwari kandi uri ikigwari. Muzi impamvu nangiye gutyo? Ari umuntu wanutse igititi kibi nyuma yo kureba match ya Chelsea Football Club ku kibuga cyayo at Stamford Bridge, dukubitwa n'ikipe yo muri Poland. Ikipe nigeze ntekereza ko dushobora no kuzahura no mu buzima bwanjye ngo duhurira ahantu Samuel. Legio Warsaw ize ku kibuga i London nyuma yo kugenda ibirometero n'ibirometero. Ikipe idashobora no kwikarifira muri Champions League ize at Stamford Bridge imbere y'abafana bacu, nirangiza kwembarasinga ku buryo nka buri. Dufite Cole Palmer, dufite Reece James, dufite Nicolas Jackson, dufite Marc Cucurella, dufite ikipe ize idukubite ibitego 2-1. Twarira ki kurya 2 ubundi tuba twariye nka 4. By the way, reka nongere mbaye ikaze once again kuri Byinjo Football TV. Nimba utarakoze subscribe ucikanwa n'ibintu byinshi. Niba udakanda likes, you are left behind. Mbere ko njya kuri horrible performance y'ikipe ya Chelsea, mubabare mbanze nihere congratulations to Arsenal by winning almighty Real Madrid. I can't even sit here and talk about this, kubera ko Arsenal nta gikombe na kimwe cya Champions League igira, ariko Real Madrid hano kuri jersey yayo muzare mwitonze hariho number 15. Aribyo narindi gupfa na bamwe mu bafana ba Real Madrid ngo aserebuye na serebura. Arsenal nagifite igikombe cya Champions League ahangaha ku kaboko, ariko byibuze ifite visit Rwanda ahangaha. Same goes to PSG. By the way, Arsenal n'abafana bayo rwose nimushake mwigurira akantu. Abanywa amata mwigurira amata, abanywa amazi mwigurira amazi, kubera yuko how can you beat Madrid home and away in that kind of manner? It does have no sense, any sense, even a little bit sense. Madrid bagiye bakuzanira bita Kylian Mbappe, baragenda bakuzanira Vinicius Junior, baragenda bakuzanira Modric in the midfield, baragenda bakuzanira Rodrigo, bakuzanira Jude Bellingham, bakuzanira Antonio Rudiger. Mwizamu ryo bafite Thibaut Courtois. Bro, urangije urambwira ngo abo bantu, abo bakinyi bose nkubwiye bagiye bakubitwa na Arteta. Arsenal itabasha no kurangiza muri top 2 muri Premier League, itabasha no gukompetinga kuri Liverpool byambura igikombe, itabasha no gutsinda ikipe ya Brentford at home. None mujyara mumbwire ngo Arsenal kwirarenze, nagaruka ari Arsenal irenze my brother. Ni kwa kundi mu gihugu kirimo impumyi, nago ndi kwibasira impumyi, ariko no mugani w'ikinyarwanda ifite rimwe iraziyobora. Zose ni impumyi, ariko harimo ifite ijisho rimwe, iyo ngiyo niyo president. So ni nko mu kibuga Arsenal na Real Madrid iyi season yose Madrid was all over the place. Wimbwira ngo nibo batwaye Champions League season ishize, wimbwira ngo bla 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 bla. Madrid is underperforming this season. Ejo bundi ntabwo bakubiswe ibitego 4 na Barcelona. Ni ryari muzi ikipe ya Real Madrid ijya kwa Arsenal home and away igakubitwa? Ikibazo si ugutsindwa utanagerageje. Twarabonye bakina na Atletico Madrid ibyo yabakoreye, twarabonye bakina na Sevilla ibyo yabakoreye. Madrid is shambles. So
kumbwira ngo rero Arsenal yaje kubita urushyi ishyamo n'urundi. It's a normal thing. Whoever can play Madrid now can have a go. This is exactly what's happening in Chelsea Football Club. A lack of confidence, a lack of creativity, a lack of experience, a lack of mentality, a lack of everything, a lack of passion. There is no anything to fight for. Nose ni gute ugiye kumbwira ngo ikipe ya Chelsea igiye muri Conference League guhera kuri game ya mbere unbeaten, agakipe kose bakubita ariko mu gice cya kane kirangiza cyangwa habura imikino 3 ngo igikombe kibone nyiracyo. Ikipe mwagiye wabo mukayikubita ibitego 3 kubusa itanakozemo, iraje iwanyu mu rugo ibakubise 2-1 imbere y'abafana banyu. How Enzo Maresca is going to explain this, I don't understand. Gusa njye ntabwo ikibazo ndi bugishyire kuri Enzo Maresca, kubera ko buriya naje kwicara nitekerezaho cyangwa ku blaminga umwarimu impamvu atigisha umwana wanjye neza, cyangwa umwarimu bumurenganya, kuko umwarimu aguha ibyo afite. Ahubwo warenganya uwamuhaye akazi. Ninde wagiye agafata umwarimu akamuzana muri iri shuri ngo yigishe mu Gifaransa cyangwa yigishe mu Giswahili atazi na hamujambo, just to be there as a teacher? This is exactly what is happening muri Chelsea. Twaragiye tukuzanira umutoza muri second division mu cyiciro cya kabiri, turangije turamuzana tumuhereza ikipe ya 1.5 billion euros. None turambwira ati fata abo bana ubahereza igikombe, fata abo bana bakarifiye muri Champions League. Ni gute ibintu byananiye Pochettino? Nabyo tuzabigarukaho. Nagaruko Pochettino yari awful, nagaruko Mauricio Pochettino ari umuswa mu gutoza, nagaruko atarafite tactical management zo kuba yafata ino kipe akayishyira ku rundi rwego. Tekereza impamvu twirukanye Thomas Tuchel amaze gutwara Champions League, amaze gutwara Super Cup. Iyo mpamvu urayizi. Tukirukana umutoza wo kuri level A tukazana umutoza wo kuri level F. Iyo mpamvu urayizi. Tekereza impamvu ikipe ya Chelsea itakigira manager, isigaye igira icyo bita head coach. Iyo mpamvu urayizi. Tekereza impamvu ikipe ya Chelsea itagispendinga amafaranga kuba kinyi bari icyo nakwita final product, cyangwa umukinyi tuzi ko he's doing it. Tuvuge tugiye gushaka umuzamu, tugenda turebe nko bita Donnarumma, urugero rwa hafi. Ahubwo tujya muri Espagne tukareba se Barcelona kuri amuzamu wanyu mutajya mumukinisha ko muhora mumwicaze kuri bench, kwigiye mwigeze kumukinisha yakoze save mwamuduhaye. Can you imagine? Tukagenda tukareba tukavuga ati iriya kipe izamutse mu cyiciro cya kabiri tuyitwaye umutoza ariko ntago bihagije. How about tugiye tugakuramo no mu midfield wabo tukamuzana nawe tukamuzana mu ikipe ko ashobora kudufasha nkuko yafashije ikipe yo kujya mu cyiciro cya mbere. Tekereza nawe wirukanye umutoza watwaye Champions League, ikipe yose yatwaye Champions League out of the squad. Kumva hano ibintu bihera. Nose nimba udahayaringa one of the best, ukaba uri guhayaringa ugiye ku isoko kugura ikintu bizi neza ko ushaka karite ya mbere, ariko wowe wiguriye karite tuvuga ihendutse, reka bariko tubyita kugira ngo udahendwa. This is what is Chelsea doing. Nagaruko twaspendinze 1.5 billion kugira tugure crap abakinyi bari no sense. No. Ahubwo twaguze abakinyi barenga 40 mu gihe dukeneye 11 gusa. Nuvuga ngo ayo mafaranga uyafashe ukayahiriza ikipe, singiye ikipe natanga urugero ra katwifatire ikipe itaragera muri Champions League muri imyaka ishize nk'itanu 10. Fata nk'ikipe ya Brentford. Ikipe ya Brentford ni ikipe ihora aho ngaho hagati muri Premier League.
nimanuka ninazamuka ngo ujye muri top 4. Nushaka ufate Brighton, reka dufate yenda Brighton for example. Maze ko Brighton ni ikipe uri hanganye ishaka gukina Champions League, ariko ntago tuyibara mu makipe azamanuka mu cyiciro cya kabiri. Brighton uyifasha ukayihereza 1.5, no reka ndeke kuvuga 1.5, ukayihereza 1 billion, ukabwira ati mugende ku isoko. Ikipe yahita gutwarira Premier League, ikipe yahita gutwara Champions League, ikipe yahita gutwarira, kuko muri miliyoni 100 bafite nimba babasha kuzimanaginga bakaba badashobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri, bakaba ari babandi bazagukubitira City, bakagukubitira Chelsea, bakagukubitira Liverpool, bakagukubitira ikipe uramutse yihaye ubushobozi excuse me nk'ubwo ikipe ya Chelsea ifite, ikipe wakizwa n'iki? Ako twebwe hari abafana badakunda no kumva mvuga ngo twebwe, kubera yuko ni igice kimwe cy'abaherwe. Nje rimwe na rimwe njya nekereza nkavuga ati Roman Abramovich agurishije ino kipe yayigurishije atabishaka mbere na mbere, kubera ko there was a sanction, yari yahawe ibihano ngo kubera ko igihugu cye kiri kurwana n'ikindi gihugu, ngo niyo mpamvu tutagomba kwemerera ko umuntu uturuka mu Burusiya yaza agakora business mu Bwongereza. Bamushyiraho ibihano, baramutegeka ati gurisha iyo kipe ni y'Abongereza ntago ari y'Abarusiya. Urumva nk'uwe nk'umu businessman ufite ikipe ihora itwara ibikombe, imaze no gutwara Champions League atanahari, by the way babanje kumuha ibihano byo kutagera kuri stade. Buno yayoboye ikipe ya Chelsea nk'imyaka 2 atemerewe gukandagira Stamford Bridge. Babonye bidahagije ikipe igikomeze gukubita amakipe yari yasajije, baravuga ati noneho tugurisha ntabwo tubishaka. Urumva gurishije n'amafaranga yagurishije Chelsea, yavuze ngo amafaranga sinyashaka, mugende muyafatishisha icyo gihugu muri kunshinja ngo turi kukubita. Can you imagine? Enzo Maresca ntabwo nshaka kumuvaho, ndagira ngo nkubwire ko nibwo bwa mbere iyi kipe itojwe n'umutoza uvuye mu cyiciro cya kabiri, hanyuma akaza imbere y'abanyamakuru bakamubaza bati ese Enzo Maresca, do you see Chelsea Football Club improving? Urabona iyi kipe iri ku-improving nyuma yo gukubitwa na Brentford, nyuma yo gukubitwa na Ipswich, amakipe ari muri relegation zone, nyuma yo gukubitwa n'iyi Warsaw yo muri Poland, Legia ya Warsaw muri Conference League, mu rugo ikagukubitira mu rugo, ukambwira ngo uracyakomeje akazi kawe, ngo rwose nta na pressure, n'abaguhaye akazi nabo bakavuga ati your job is safe. Ubwo we nta kantu wumvamo, as long as uyu mutoza akora ibyo bashaka, as long as uyu mutoza afightinga n'abafana. Abafana murabizi ko batangiye kumwataka. Ejo bundi yavuze ngo impamvu ngo twatsinzwe ngo nuko yakabafana batari badushyigikiye. Ni gute ushaka ko umufana wishyura amafaranga ye buri munsi aza kureba ikipe ku kibuga, kuva sezitangira ahora ku kibuga, ikipe yajya gukinira mu Bufaransa, ikipe yajya gukinira hehe akajyana nayo ku ikofiye, ntago ikipe mutegera, agenda ku ikofiye akishyura stade, akishyura maybe akazana na famille. Nurangiza ubwira uwo muntu warebye iyo kipe itwara ibikombe umutegeke kwishima no gufasha ikipe kuyisapotinga mu gihe wowe icyo gusaba utagikora. Nta nubwo ari kugusaba ibintu bya danje. Sometimes football is simple. Abakinnyi dufite they are professionals, n'aba professionnel. Pedro Neto azi gukina shampiyona z'Ubwongereza cyangwa Premier League imyaka irenze 5. Cole Palmer last season was the best younger player of the Premier League, best player of England national team. Just bihagije. We have our captain who won Champions League with us. Just bihagije.
twari dufite umwataka twaguze tuvuga ngo this is the next Drogba, this is the next Anelka, this is the next tukaba tumufite mu kibuga ameze neza. Nicolas Jackson nta kibazo afite. Aba bakinnyi bose nta n'umwe uri behind ya Enzo Maresca. None reka tuhite tunabishyiraho n'akadomo. Iyo umutoza yamaze gutakarizwa icyizere n'abakinnyi be, abafana mu bashyire ku ruhande, kuko abafana bari innocent, bo bishyuye amafaranga yabo baza kureba ikipe yabo ngo itsinde, that's it. Noneho umukinnyi we ari ku kazi, ategetswe kuza ku kibuga, nta nubwo hari negociation. Yakwishimira umutoza, atamwishimira agomba kuza ku kibuga gukina umupira. So football yavuye ku cyo bita passion, kuko mu myaka nka 50 ishize hari abakinnyi benshi bakinaga batanahembwa, ariko akavuga ati it's my football club, kandi yajya ku kibuga bamurimo n'imyenda myinshi cyane agakina nkaho bamuhaye tipo, nkaho bamuhembye bya danje. Ariko ngubu umukinnyi aza afokasinga kuri kontara ye, afokasinga ku note ze. Ugiye ukareba muri training zari amakipe, amamodoka bari abapeti baza mu kumyitozo, wakumirwa. Twegere nk'abafana, the expectation cyangwa icyo tuba twiteze ku bakinnyi bacu ni intsinzi bro. Noneho muje gufesinga ikipe nka Ipswich izamutse mu cyiciro cya mbere uno mwaka, idusanze mu cyiciro cya mbere ikadukubita ibitego bingahe iwabo, yaza no ku kibuga cyacu ikadukubita. None ukagenda ukazana n'ikipe muri Poland yahoze iteke, abakinnyi bo muri Poland dream yabo iba ari kuza gukina muri Premier League. None baraje muri Premier League, bataje gukina muri Premier League ahubwo baje gukina na superstar wo muri Premier League, the big man from Premier League, bamukubita urushyi bamwongeze n'urundi. None uri kumbwira ngo ibyo bintu ni ibintu bisanzwe umuntu ajya ari anuke? Ntabwo yanutse igituti kiri embarrassment. Ariko yambwiye ngo Chelsea Football Club is a bigger team than Arsenal. Arabimbwira amaze kureba iyo match. None nkoze reaction, aranje arambwira ati ni inshuti yanjye by the way. Arambwira ngo Gomari, ibyo uri kuvuga ngo ibyo uri gutekereza ntago ari byo. Ku kipe ya Chelsea iri big. Go, how many Champions League do you have? Bro, uri kumbwira Champions League, igikombe cya nyuma cya Champions League ntabwo nagitwaye mu myaka 10 ishize. Gitwaye ejo bundi muri 2021 bro. Nari imyaka 3 irashira, nangiye gukubitwa na Legia Warsaw yo muri Poland, nangiye gukubitwa na Ipswich, nangiye gukubitwa na Fulham. No, God forbid. Muri weekend tuzakina na Ipswich Town. No, Ipswich yangiye mu mutwe. Fulham, tuzagiye gusura ikipe ya Fulham. Fulham ni London derby, ni ikipe duturanye, ni ikipe ifite amahirwe nayo yo kuducaho. Muri kumbwira ko iyi kipe ya Chelsea buri muntu wese tugiye gukina azi neza uko dukina. None se ubwo marambwira ko iyi kipe izakora iki kwe? So ni ntangangiye gusoreza, reka mbihere namwe umwanya mugende muri comment mumbwire ati iyi kipe ya Chelsea urabona igaruka cyangwa ntago igaruka. So ala vista, ndabakunda cyane, ciao.